Moeledi wa MoPresidente Cyril Ramaphosa o ngangile ka gore ditshwanelo tsa MoPresidente di tlile go gatakiwa ke bosekisi ba poraefete jo bo boloditsweng ke Mopresidente wa maloba Jacob Zuma. O tlaleleditse ka gore Mopresidente o na le tshwanelo ya go gana go gogelwa kwa kgotlatshekelo ya bosenyi. Mopresidente o ne a ya kgotlatshekelo go thibela maiteko a ga Zuma a go mosekisa poraefete le mororo a ne a kaile kwa tshimologong gore o tlile go ikgatolosa taelo eo e a ikaileng e se ka fa molaong. Now, when he says, go to that court and plead, you have a right. Of course, we have a right to go to that court. But we also have a right to assert our constitutional rights and say we cannot be held before unlawful private criminal proceedings. Moeledi wa ga Ramaphosa o ganane gape le ntlha ya gore maiteko a tsheko ya poraefete kgatlhanong le Mopresidente a mo dikgatlhegelong tsa bosechaba. O ganeditse ntlha ya ga Zuma ya gore le fa conference ya ANC e fetile go tlhagelela ga Ramaphosa kwa kgotlatshekelo go ka paka gore molawana wa ANC wa go ikgogela kwa thoko fa o lebanwe ke ditatofatso tsa bosenyi o ka ama maemo a gagwe a boporesidente. In fact, continues to apply. So if he is hauled before the criminal court, those of his detractors in the organization, including for present purposes, in this context, the first respondent will say, well, now you are criminally before a court. Now you must step aside. But you step aside not only from your ANC position, you step aside from the national position as president. Advocate Dalimpofu yo neng a emetse Mopresidente wa maloba ena o ngangile ka gore go tlhagelela ga Ramaphosa kwa kgotlatshekelo ka labone o tlang go ya ka taelo ga go ne go ama ka tsela epe e sa siamang. What we have here is a simple pedestrian charge. A person who has been charged, we must just come to court and say their piece. Gape Mpofu o ngangile ka gore NPA e ne ile ka go sireletsa Mopresidente fa ine e ntsha pegelo e re leina la gagwe le ne le sa tlhagelele mo toketeng fa certificate se ne se rebolwa. There is no factual and legal basis for making such an insinuation. And even if one has a careful look at the papers, there is no evidence to back up that. Katlholo e solofetswe go rebolwa ka mantaga.